أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أردتم أعيش السعداء وموت الشهداء ونجاة يوم الخسرة وظل يوم الحرور وهدى يوم الظلالة فادرس القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaravuze ati niba mushaka kubaho neza ubuzima bwiza hano ku isi mukazapfa urupfu rw'abashahidi mukazanarokorwa kuri wa munsi w'igihombo mukazanabona agacucucucu kuri wa munsi w'ubushyuhe buhambaye mukazanayoborwa kuri cya gihe abantu bazaba barimo bayoba fadrusul Qur'an nimwige Qur'an nimusome Qur'an nimwigishe Qur'an nimutekereze kuri Qur'an fa innahu kalamu rahman kuko Qur'an ni amagambo y'umunyempuhwe Allah subhanahu wa ta'ala wahirizu min ash-shaytan kandi nanone iyi Qur'an ni ingabo ibakingira imitego ya shaytan warujihanun fil mizan kandi nanone iyi Qur'an ni ikintu kizongerera uburemere ibikorwa byanyu byiza mwakoze. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa innahu kalamu rahman kuko Qur'an ni amagambo y'umunyempuhwe Allah subhanahu wa ta'ala.